Hai pala ai ngadimen na ke tlaitse. Ko ba matsoga ka kwano botsadi ke le ba re ba itekanetse ba kana ka nna yana ba itekanetse ba teka kwa Morena le modimo wa rona re ya go leboga ka boikanyego ja gago. Jehova re emeletse hano re lopa tsela mo go wena. Ra goroga ra ba ra lopa tsela go boela kwa modimo o tletseng kutlwelo botlhoko. Ke gona ka mo modimo wa rona re goroga ha re ya leboga ka tshireletso go ileng wa re neela yone. Mme santse re batla go rapela Jehova gore le mo nakong ya gompieno re rapela gore moya o boitshepo e nne enata e lamang le lapale kokoano ye ba hutsa ha di botlhe. Modimo wa rona re lopa tshogofatso ya gago gore o re thuse gore neele nonofo ya go tswella pele, mme re tle re nne le yone tiro e tona ya gore re robatse mong ka rona ka tlotlo. Re lopa tsotlhe tse modimo wa rona
ka ne le matla mo le wa rona Jesu Kriste. Amen. Amen moruti. Ya leboga. Thank you batsadi. Jaaka ntse ke bua ke re gompieno we are celebrating botshelo ya ga Rangwane. Re tla go tshega gompieno a re le re tla lla ka moso. So re na le dibui tse le gore di tla go share botshelo ja bone le Rangwane. And most ke tsa gore ba tla go bua dilo tse leng gore ba gaetse ke gore kala gore ba re itumedise kana ga wa kanya motho tota tshwantse ba kanya ka dilo tsa go tsena re di sa monate ka tsone. Jaanong mo dibuing tsa rona re tla simolola ka botsadi yo emelang botsadi ka kaone tla nna Kgollo Motshidisi. Ke a le dumedisa ka leina le le maatla la Morena wa rona Jesu Kriste. Ke leboga sebaka seno. Ke tla kopa mo boitshepo gore a nthatagatse ke kgone go bua ka Rangwane. Ke bidiwa Kgollo Motshidisi. Ke monna Rre Molele wa Moragaka. Re bana ba ga class Motshidisi ba ga mogolo Geoffrey Motshidisi. Rangwane o re godisitse. Rangwane o na le lorato. O na a rata lesika la gagwe thata. O na a rata mongwe le mongwe a sa tlhaole. Rangwane nna a sa itse lehuha, nna a sa itse tshele, nna a sa itse tshebo. Ne re go tla go ena ka dilo tse o mo tsenya mo mathateng. O na le lorato. Ga gona ope wa lesika la gagwe yo ka mokang ka bosula bope. E ne le motho o na a rata batho. Ke ne ke tlwalane le ene thata bangwe ba ditsala tsa gagwe ne ba tsa gore ke monnawe. Ka gore Rangwane o na nna le rona mo ga borona ha re gola santse re le go primary school. A hetsa sekola a tla go bereka ne re nna rotlhe mo extension 10. Mo extension 10 re nna mo ntlong ya type 4. Ba le itse ya ka more tse pedi be go nna le kwata diana be go nna le sitting room le kitchen kwa. Jaanong ne re le ba ntse re ka nna bo 6 bana ba ga class robala mo roomong eo. Rangwane a robala le ntsala ye Mokwaledi Mokwena mo sitting room. Jaanong ka re ke nna ne ke le motona mo go bokitso ne ba roma nna go diphiring tsa bone. Ne le nna ke isa makwalo ke tsa makwalo go bo maibiyana. Jaanong ne ke itse diphiri tsa bone thata ke kgona ga go kopanye e be ke taboga ke baakanya gale le gale. Rangwane a ba nthata thata a ntshepa gore ga ke nke ke motswa ke kgona go thiba ga maru a thibile. Ebe ke gola yalo a itse gore ke monnawe ke kgona go mmipa go le thata. Jaanong ra gola hela a re go disa go itlhala a huduga ana bereka go ikemela ka nosi a nna ko tlokweng. Mme ntse re tshwaragane hela. Rangwane o na le lerato na sa batle go utlwa ope a na le seemo se e leng gore se bokete kana o na le mathata. Nkile ka tshwarwa. Rangwane nne le ene motho a ntlha go tla go utlwa gore ga ke tshwaretsweng. O be di be nna wa Rre mogolo o duetse Motshidisi. Ne le batho bone ba ne ba tshwenyega go tla go utlwa ga te o dirile eng mare go thusa re go golole. A supa lorato le le heteletseng mo go nna. Kore ne re ga go na le mathata kana go na le sengwe se se rileng Rangwane na sa dumalane le dio tseo. Le maloba yana ha ta go tsama bike o ne re tswa mo ge. Ne ke bua le ene ka tiro ya ngwana ke nna e teletse pele ya magadi. Re buile le ka Sontaga ra bua bosigo gore go tswa ga o tle go batlile go kopana ya madira ja ka Mantaga mabia le tsa phakela nthare kana Rangwana ga a tsoga ra ko tleliniking. E be re ko morago be go nna dikgantse ke ne ke sa dumele ka gore ne le tse re bua go le maabane. Rangwane ne le motho o dinywago. Ke gopola nako ngwe re tswane go na le la bo go te Bodiba. Re a ko Bodiba ke a go motsa ko block 9. Ya nna rata perfume.
a apere t-shirt e tshweu a ba ka gore ne re doja madi a ba phamola perfume ka nto phamotse dum ga o di mo dressing table a ba itshela dum ya no kana ne ra tshela ke re wa paka jampa o tshela go le gontsi kana ke mbore ka tsana o itshetsentse na re perfume ya ga madi go mpeno ga nkhisentle ba itse tata o tshetse ke ha mme ha se yone ya no re boela mo teng ke batla ga ntsupegetse perfume ga re ya ga se yone ke a monna nnye ga se ya batho le go ra gore kana wa pola t-shirt wa itshutla gore re bone ke mmatela perfume ya ga madi a ba utswa be re tswa re tsamaya gore ha nne ke sa molela gore ke dum nka ba tsamaile ela ntse yalo a ntse a re gola re perfume ya ga madi ga se yone ya no na kwa ngwe re tswa gape re ntse re tsamaya mo ka ne re tsamaya thata le ene mo ditseleng tsa rona tsele tsa ko lehatsing kana go na le prison ya ko lehatsing nna mme ke dule mo bone prison eo I'm born again and saved ya no ina ko eo ne santse re le mo kgolegelong ye maso kana kgolegelo a teng ha o sa ikgolle mo bone a bona ka go golla ga e tshwane le ele a Botswana prisons ye maso ba ka uleng a re ikgolleng nako e sa le teng ya re le go ditlhako re na re ka nara a rata di pushing e be kgaoga wa re ya no ke monela tsami di na le mo hilinyana ya ba rwala hela rangwana ya ni pala go tsamaisa senta ka re ga di tlwela ke tsa basadi ya re nka ga ke ra boela kwa ka gore ha re boela kwa mabatsana go mitsa go tswa gore re tsamehela ka tsone re tsamehela ra go tsedisa maitiso go nna mona ya no nna re utlwana thata ka gore ne re ha re le mo maitisong ke ba bo re nyana ka kwa rangwane ha le kana ba akanya ya no la bantsa re moshaga wa kana go hele moshaga ya no ke ba akanya ya no tota rangwane o re latlhile rangwane nna re emela mo sengwe le sengwe le morago ha ntata sna go tsamaya ne re la mmeritse gore o teng sengwe le sengwe nna se dira le rona le go sena sepe sa ikgapelang go thoko mo go sone ga ngwane ga se re nga utlwa go te disika la go nna le mathata le ha sena madi nna ka mpa ba pisa A1 ne le motho o lorato o nthutile sosya o nthutile lorato o nthutile gore le ha motho a sa go rate o se ka mo ila wena ka go tota ga o itse gore motho o go ilelang ene ke ena itse wena o tswellela mo lorato mme ha o tsena le mo Baebeleng e go ruta lorato le morena Jesu Kriste a re ratileng ka lone gore o se ka wa jaja go na le moatlhodi o tla tlang a ra tlhola ba botlhe ya se sengwe se ke se lebogelang go heta gate seek first the kingdom of God ra ngwana o ipatletse bogosi jwa legodimo o tsamaile a itse modimo ba gaetso ga gona nako ga gona ope le yone Baebele ya bua le baruti ba itse le bone baruti ga ba itse nako ga gona moegile o itse nako ha o ntse o re ke tla re ka moso o na le dilo tse pedi tse re di re tsietsang go tsena kereke le go apara seaparo so sa ntlha o tshwanetse o itse modimo o ka kerekeng tsatsi le letsatsi mme ga o sa itse modimo if you don't have a personal relationship with your God you are wasting your time o tla kerekeng o tla apara seaparo ba tla go kolobetsa bo moruti ga RraBee ga re ke a kola ba go kolobetsa mme a ga nke re ka moso e be go nna seemo sa gore Lasaro le monna mohumi a re ina monwana o ntega bo Kriste ba gago tumelo ya gago ke pelo ya gago ha o ya kerekeng hela gore batho ba bona gore ke tswa kerekeng pelo yone modimo o lebile pelo tsa rona bathong ba modimo stop judging each other a re batleng pele bogosi jwa modimo a re ipateleng Kriste ka sebelebele ha gore e re ka moso es ka tla wa raya ka raya ba khosiswe ka tsamawe go bolella ba getso gore ba inela ka gore o tla ba nthare bone bo moruti RraBee ka ba le kwa yana ha sa ba retse ha gona o ka moretsa bana batho ba modimo ke lebogela so se mogela gore rangwane o sule a itse modimo go ha ke re o sule o robetse ka gore modimo o motsere a re o dirile tiro ya go mo lehatsheng tla kwano yana re so edise e kwano ha ne re ka dira jalo jaaka ene
ra ska ra jaja gore nya ka kgollo thela re wa kereke montsi yana ke itse ke modimo ke tlo jajwa ke modimo ba ra tlhare tlo jajwa ke modimo ka nako ya teng ga di buka di tsile go puthollwa ga di phuthollwa la go lina la go itlhelwa ga kae kwana ma go helang ka buang ra ngwana o ga gona po ka tlanga ema ha a mmula ka se le sa siama botlha ba go oketsa se ke ntse ke se bua ke le ba modimo ka botshelo ba ga ngwane Amwa wa gagwe o Robala Ka Kagiso. Amen. Amen. Thank you, big sister. Amen. Nara ngwane o ntutile night labo ba itso. Ne go na le tlawo go tenotanya hale la ke go pa le stadium. Ne re tsena le ene ka rena bereka go le botswana. Ta ora dare mosela ba. Geoffrey Mosris. So now ntutile night labo ba itso. Me ya ka utlwa mokgekela ka bua yana. Ne le motho le gore ha go tidi ntso. He's always the first. Go last na madi a petrol. Tsa go ntare. Le sola bo helone la dire gala ke la cousin engwa rona ka COVID ne go tema se ba ga ya. Ra ngwane ke ne he's always the first person to get there. Whether ona le madi a petrol or hana madi a petrol. O tla o tlo go tsena go le solo semologa go itlhela le hela. So ba gaetso na re yo tota gore go disela ke re ntutile night lab ne imperekela night lab ga ke re go le go mola. Mile ga le go mpene ke itse modimo wa ka. Gape ke ne na gona go bolela o ke lampela se wantharo ga itse go tlhoa motho a go a siama ne ke motsara tota na wa ka o ngale le motho hela wa tlo o mane le mang thari ke itse re ke o gona go hate motho mo hate o bo tsama ke blood pressure o go to ska jana mama hura o ska jana me ga dikilo bo bona motho a tla tswa mo KFC yo mo hate wena go to ska jana ena sa lwa wena o lwala so ke ga nantse ka tengela botsana ya no go tla tsena ne le sebui from Motshidisi side ya no go tla tsena sebui from ka ga bo nkwane ka me re o ke tla mo emeletsang ke re o le gore nanga mitsa ke re nkwane ka hikile ra bereka teng ka soleng ka ke kenele ke monela gore ha re mmona re wa go hula hela yana ilo tsaba le go hapana le mo passage ba ditse lo tla go uniform tsa bone o tlhadile dikhibidu ka re motho o sologa madiang I'm sure lo a gitse ya ke na tla ba ngatsena a tswa ka sa nya ga ba bo mabatswana ke monna we mabatswana kenel mongame Kali na lo la mara Jesus Christ. Amen. Ka go tlhobagana ga maemo a lona. Ga ke a fiwa protocol ha gore le tlhomagana ya le itse gore ke a le tlotla. Ebile ke a lo obamela. O na mbokahela. Are ke a tshosa ga ke itse gore ke a tshosa ke tsa gore ke dira se se tshwanetseng ga ke leng teng ga botsadi o ka re ke rwesitswe ditlhako tse di sa ntekaneng mme le gale ke tla di bofa gore ke kgone go tšhema-tšhema ke bidiwa Mmono Nkwane Nkoane not W Mmono Nkwane ke ngwana wa ga o thusitse Nkwane le Mandia Nkwane all deceased ami wa ya wona Robala Ka Kagiso amen mme ne re tshutso yana tota ka palo re roba bobedi mme bomme ba ga rre o thusitse Nkwane le bone ba nnile babedi na a sa nyala lefufa na nyetse a ba nyala so bo khaitsadi ake la abuti ka ha ba ba rataro ka ha ko thamaga ba ba rataro ka go
mateko e be go nna rona re le babedi ka go mandia ke le nna le Justina Klenki Motshidisi ene yo monna gagwe a robetse mfa ya no kana Rraagwe Batswana o Rre Geoffrey Motshidisi yo o nyetse ausi ke santse ke le mmotlana o ka re o mo nyetse ka 1975 and that's a long time ya no bobotlana ba me ke ne se ke sa kgone go mbitsa ke re sware ke ne ke sa itse gore ke mmitse ke so ke ne ke mmitsela ke re abuti Geoffrey ene ke rata thata go associate wa le Geoffrey Motshidisi ka gore o na a bua mo redio ya no ga a bua mo redio nyang ne re nako le nako ne ke golela ka kwano nna ko ha khosing ga le ke nna le khosimusi ka gore re ile go tlhoka leng ga ga nna rona mandia e be gora gore ke ne ke a go sala hela le monna mogolo re le babedi hela mbina ga se ka kgona go kunkuretsa ngwa so no gora gore ke tle ka go ke tle go nna le mosadi mogolo ka kwano maago mandia gora gore be ke golela ka kwano mme hela kwano ke goletse teng ga e ke thamaga ga bona ke fana ka nkwa go kile ga go le mo nakong ya hitile ga ke itse mme o tla be se ya lesika la rona e ne ile ndahela mono nkwane gore ne ile nkwane ile ndahela ke fana ka nkwane mo Bokaa le mo sekolong sotlhe ke ikutla ke le motlotlo ya no ga ke ya tla bua ka nna ke tlo go bua ka Rraagwe Batswana ga o bua ka ene o tlhoka malatsi a le mararo 3 days ha o ka bua 20 minutes o bo ro ka bua ka ene ka go o tshetse dingwaga tse dintsi gape ke motho yo itsege ha gongwe ga o ro bua ka ene o itlhela e le gore the other person knows him ba mo itse botoka gona le wena mo la ka mekgollo se buise se sa tswang go tswa sene se buile gore Rraagwe Batswana nana le lerato nka bo ka le pele tsatsi ke sa itse batlogolo ba ga Rraagwe Batswana ke ne ere ga dikolo di tswala be re goromela ya la rotlhe ko New Canada na ko New Canada the old New Canada e sengwe mo Njalo na mo house number 292 ene re ga Rraagwe Batswana go supa lerato leo ene re ga Rraagwe Batswana a theogetsa le go redio ba go Batswana ba re Roma re trembella go New Canada a isediwa dijo re di tshotse ka plate ka detana go beisana ya e dinakanyana yone re tsamaya le ditlogolo tsa ga Rraagwe Batswana ba teng ga ba botlhe ba ke go dilele bone go Rraagwe Batswana a botishimane o teng go neha a mose o teng go neha ana ba teng hala ba botlhe re ne re golela gone mo ntlung ya gagwe ke ne ke sa itse gore go ra eng go mo go no that house e ne na le two room e nngwe e sa tswalwe e sena le batho e tswa re bile re reketse dio tse di dirwang ke Mazezulu Zimbabweans tse megala e gore ga o tsena mo ntlung ga posa hela mme re kgona go heta 10 mme re lekana mo ntlung ya teng re robala mo le botaneng la ntlo ya gagwe go no go na le ga ke go bitsa poster kante placard ene kwa dilo gote in my father's house are many mansions ke sa itse gore go twa eng ke tla ke gola yana ke ntse ke golana ke itse gore kante bonno ga na are kgobokantse kwa o na re brare ga go gatanwe
re tlo go nna ha re sutelana re robala ha re ja poleite ile nngwe so nne go ntse yalo hela ra go batswana ka pena khona go hosta band re ntse re le mo go thurumunyoreng di band tsa bo mfano embazo le bo ba khona go tla ba tla go no ba go jarate yo tlhela tlhela e tletse ba itse kwa go letswa e le gore ke motho o ratang dikatara ha gongwe ke tlhodiega mme go sena gore nka reng a ke ra sa bane ha ke tla tsatsi le lengwe le gore malome mosenyi gone ya ga ke itse dikgosi ne di bereka ya ka nako ya teng malome na ana le shopo mme gape a theogela e le kgosi mme a kgona go iteela stokong nako nngwe le nngwe ya batlang go tsamaya ga ke itse gore a na ikopa kante o na a tsamaye yaanong nthare kana monna kgaitsadi o motsetse o na le ngwana o malome kana yaanong ke itse gore malome ke ene ga bono malome ke ene malome nna nka nna malome ya e be le gore ke rona bana ra emelela wa stokong a bantsa a batla ntoropa ko Gauteng ke gone ko 292 ha re tsena ko 292 Gauteng go no go na le pila e ke dalla ha kantele pila e go te Geoffrey Motshidisi le bitsa ka etsa metshameko ausi na ratile pina yeo mo go gakgamatsa a rata pina yeo go na le digrame tse di na le di-album tsa teng di le pedi digrame tse pedi digrame e reng ha pina engwe fela e be re swatla go tsebe e le itsenya ele mme a sa change asa ele pina ele kore ele album tsa pina yeo di le pedi ha re ntna ka tla utlwe gore pina e ntse ya malome dropile ka theng ke binne pina kabina pina ya wela ka bina pina ha ya go ke bona gore a no go bina mo ga se mo ka fana ne re tsenya netlane di battery tse go sena motlakase di battery tse tsa bo 10 iseng 9 10 e bile e nne go tibo gale tota battery ya teng e le ya PP entsho yoneo a o isa etsentse mo nkemetseng gore e ha ka ba chance ya fela ke tlo wa ke tsena ga so gore ra go batswana go khudise yalo ke mo gang khudisitseng because mo Bokaa gape ke nna hela o kileng ka nna le bolo ya letlalo le setla le na le blatarata gape e pompua ya a ba nthekela le pompo ya teng ngugu motsala mme o na sa rate bolo go ra re ya dia gore ne re ha ke tswa sekolong ngugu tla batla gore ke tsaya gamelo ke go ga metsi ke tlatse nkgwana ne go na le nkgwana go te ke tlatse e be ile gone ke tsamayang ke a bolo ne go nna yalo re ne ke me a tla gore re ya metsi go tswa hela ka go khosinga go ha le gore go ba ba sa itseng te ke bolelle ba ba itseng go tswa hela ka go khosinga ka go ga khosisiwe ka ne re ga pala maupue ha go na le try go no ne re ga go me go te ke tlatse nkgwana go re ile punishment ya gore ke sekaka ya bolo na ntse na ntshenya me ke ho ke tantse pelo no go sena gore o ka go reporta go kae kana ne le gore a le gore ke ya go reporta mo ngwaneng wa go ke kgosi a ba go mpetsa le ba nkopanna so ra go batswana a ba hela gape a nthutile le gone go tereba
ka lerato le la gagwe a nthutile go tereba lori mme ke kgona go romiwa ka lori ya gagwe ke sena license o sa re sepela ha go ka iragala gore gongwe ke hapane le maphodisa o tla batla supa bo Geoffrey Motshidisi ba gagwe ga ba itse gore o bereka ko radio ba tla ba ntlogela ne ke itse batho ba botlhe ba radio ba nne ba etela ra batswana ne le tsala ya ga mmago manto ke ne le motshegetsi ga ke itse gore motshegetsi ga se ne le phemelo ne ke mo itse ne le phemelo le bo Rre Foxen tsa bana ba botlhe ba Philippine e ne le tsala ya gagwe e tsala tota ga gore ne ba itle ba nne ba tsamaye mmogo ba tota ra go batswana ke mo itse ya lebetso mosadi wa gagwe na mo rata thata mme ke tsaya gore o tla tswelela a ntse a mo hile lone lerato leo le utlwa gore ka re ne re ya ko radio Botswana ke ra e ya toropong e seng ya Miss Media ya gompieno re emela re tswa ko New Canada re isa politi ya a go tswa ke tsene mo studio a le mo teng a tsentse dilo tse dintseng re la ntlha ke bona gore monna o tota ke a puti go bo abuti ba teng bo irwa ke gore ke bona tsentse dilo tse dintseng jaana ba bona a re ska re ka buela re ke 3 days ke lebogela thetso ya lona a moa wa ga abuti Sware o Robala Ka Kagiso ke lo lele ene dintwa di le dintsi ya go drive ke ya go tlhosa no lale ha go tlo o lale a ngwana o threaten a lo tira le sole ya go tekele sole re ke tla go bitsa a be go pala ke sa metsana e ga bitsa mogolo wa ke a leboga botsadi. Thank you, sir. Ra leboga botsadi. Yani o tla latelang ke se buisa bana ke Tebogo kana senimi dinga re ke lane le Motshidisi yana ba mo tsere ko Mahatsisburg o tla tla le ipolela a ke batla gore ba nyela go ke twa ke phata Tebogo ke ngwana bobedi wa ga Geoffrey. Dumelang botsadi. E bidiwa Tebogo Motshidisi Telenga. Ke nna ngwana wa bobedi wa ga mama le papa re le mme Motshidisi. Ke le ha ke tle go bua on behalf of all the kids ke re hey re latlhegetswe, but I want to stand here and celebrate his life because he's someone who tota papa ne le motho o lorato, a very very humble man. Ke tsone gore ne re ditsa mo go ena o re rutile gore re nne humble le re rate batho ene na re inspire a re support-a ka tsotlhe. I know gore gona he's resting.
Amen. Amen. Ne ke re ke tla sona tebe nna se ka re go tapa. Ne le gore ke tswa go motsa go ntlong ka re ba ne ba bua gore go tlhola ke ba kgona go bua. Ya ne be ke re go ngwana o tla nna le pelo e thata. O tota gone e dingalo botsa. Re mo tla buang yo na le ke setlogolo sa gagwe. Setlogolo sa gagwe ke ngwana ga mogolwe Geoffrey. Ke ena a setseng out of the 8 kids. Ebile a sa re motlwana re ke ena ba loa. O ka ra khati. O go ntru. Le halo o re mola ke bone bana ga go kole Motshidisi. Ba ga ke khare be ara Motshidisi ga isa nyalo le mo lebeng sentle. Amen. Puta ba ke a le dumedisa ka leina le le mmata la ga Kgosi Jesu Kriste. Amen. Ke eme hano ke le motshitogolo se sennye mo ditogolong tsa ga malome. Amen. Mme ebile nna ke ne ke se go haditswe ke go taelelwa ka mogolo a bone wa ntlha yaanong e le gore o mpitsa ausi. E le malome a mpitsa ausi. Malome o na le ditogolo tse dintsi batho. Ha ke re ne ile last born. Ne le ene go hele go ra gore bo mogolo ba 8 ke re bo mogolo ba 8 ka goreng ra rona mogolo ntate mogolo o nnile le basadi ba le babedi ko le lapeng la ntlha o na le bana o na le ngwana le mohela mme ngwana yo a mo tselela di bana ba le bantsi ba teng gone ha go gore ke dumela gore mo tenteng more than 50% of people sitting in this tent ke ditogolo tsa ga malome. Me, the amazing thing about my uncle was that he knew us all. Kamaina, we were his girls, we were his boys. Ha kopana le wena ke my girl. We were all his girls. And lerato la gagwe ha gona yo hano ha yo ka skenga le paki. Malome o ne a re rata re ne a re harata re tsene mo le torokong re tswa kwa re ta kwa le dikolo di tswalwa go gore ga ke itse gore malome o na le pelo e ntseng ya go kgona go amogela thoto e kana dikolo le dikolo ha di tswalwa mme be re gape ha re boa because ga re tehela re be re boa hela ba le kana ba itse gore tshune ke itile go tswa gone kwa dithako tsa disekolo di tsile go tswa gone kwa ra go tswa ka re tla re khabile mo kgabong o eneng gore o ka ipotsa hela gore ko re re wana le lelwapa hey hane e le dilo tsa malatsinga tota malome o ka ba senyegetswe ke tseo go gore hela ba ditseo tsa bogologolo ene e le ditseo di sa tshwane le tsa gompieko malome was able to receive us rata ka dipalo tsene tse di gakgamatsang tseo e be ile gore o itse gore mashaga a tetse ne re le mashaga ga malome ga ke itse gore moshaga go twa eng gore re nile mashaga gore mme ne re ha ile go tsaya mashaga go treneng go bo go dibegile jaanong nna ke le setogolo se senyenyane I was very unfortunate malome ya ka le mo utile gore ne le motho o ratang entertainment a hosta tsone di band tse di tona tse neng a di hosta tseo tsa nako bo ma hotel Queens bo Mahlathini bo man bo mme ba bangwe gone ha le borre ba bangwe bone ba ne ba kola ka gore ne ba tsamaya le malome di functions. I held a grudge with my uncle for too long because ke ne ke ta thapa therra le bo mme ba le borre ba
ke itse gore we are functioning hela ga go emmelela rona re thubelwa radio go tere ta iretsa mo radio ke re bana batho ba ile functioning ya bo Matlhathini bo mahotela Queens re kitile ka mo itshwarela morago ga lebaka because tata ne re salelang gape ne re ke ipolelela gore malome being nice as he was tota o ta re tsa roti re ta tsamaya rothe malome ne re kgona go tshabela bo ausi ba gago mo go ene gore ne re le ga go repotile ko go ausi wa gago gore o tudile molao mongwe o go itse gore o safe hela ha ta ba go tshwara ka mogala jaana tisa report jaana le tlhokomolo ga go thelele report le tla seba motho o reportileng gore le tla mo kgetha gore yey he malome tota le jone bolwetse jo ileng ko bohelong ja bo motsajo ha ke tse gore bo mmone jang because malome o na le jolly o na le di nna hela le lively unlike his other elder sisters and brothers hey tsele radi a chest bo mogolo e ba le ba ka go kuka kana bo malome yana ba ba ka ga moraga motho o kgona go nna kgona go ngalela hela ibile o se ho tsatsile o rakana le ene o le maga gore malome o tereki mme ga o itse gore o ngaleletse so ine ile bona batho ba ileng gore malome ene o kgona go ja chicken licken bona ba prescribe tse dina ba tse di sena mahura ba ja di masula ka gore ba nna ba tenkane hela bone but ene na itela go lela gore hey ha ba ise ba di dipidise ba sa ba di go gore ba o si le ba o buti ba tla le ba ga le gore go ba sala le maso a bua ya tsega go le ha re le mo tirong e tshwana le go na le bagolo ba nnetse nthengwe rona o na le rona o re phutile hele mona go o itse gore ke ha go tkalemela batho ba hale bane surprisingly wa ithaela gore tota motho e leng gore o re dira gore re tswe mo line ke ene o re ntsha mo line so o na rata group ya ditogolo tsa gagwe thata se sengwe se se neng se le so amazing about malome ke a go o na rata bo ausi ba gago mona khona go itsenya mo dikolotong just to impress them o ta ba tsitse gone mono ba tile go ka kere ba o hela ba ga Marisi malome na khona ga go gola ta nku ya batho o tle go sala a bo sha ke batho hela just to impress his sisters so ine le motho o le rato le go ro ka itsenya mo mathateng just to go ra gore kolole ena ba sala go ga ke batho ba ra ntsore malome o ko radio kante motho go batho ba monga molela dijesi wena o ile ga Mmabesi so that was malome for you o na se tsa ithaletse hela le ausi wa gago yaanong go ra gore mba setse ba le babedi jana o na a cling too much to the sister such that le hanere le gone ha ba le mmogo hey ha gore ha mogola re o itshikinyela wa kai o ka re motho jaanong gote o nna wa ready gore hey ga o ntogele so that was malome for you like the batho ba setseng ba buile if we could talk about my uncle who would not sleep would spend the night here because we are talking about a man who did a lot for us yo re ratileng batho ne ya re ha ba ta toropong ibile ana le mo semong se malome ana le mo sone a tomolo la pene le gore le ne le less fortunate like la rona gongwe na ka to gare a re ithokomolosi hey mina a shaena ka rona o na a shaena ka rona malome le bokgaitsa di le mo mogole ba ne ba morata mme motho o na a morata le go heta selekanyo ne e leng kuku hey re ne re skore bone motho o ratang ngwana go ya ka nkuku ya ka le re bona re tabe ana re godisa re le kana ne re malome hela ha tsana nkuku a change o tswa mo networking haja o wata go moleng gore a go molemo o jile ha go molemo a jile hela nkuku can eat ha a ntsa ja jana nkuku yana wa siya kana ke ra malome a ntsa a bereka gore dio wa ba lona tabile thale le gone o ta ba tshafa ka tsela engwe e leng gore lona masara ka gore nkuku ne le mo phuting rona a re masara ka gore go ra gore rona na re le ba kwere re le mo ene ile khosi le mo phuting ho hela khandela se go ha marobalo mo batla ba ga go ngwana mona mogolo gore o ka go molemo o jele
o gotse ka kwana o biletsa yo ga le hihinyane ke re ke ra modana a ntse a na le bana ko gore mmago o ne a mo rata mo e leng gore a ntse a na le bana jaana wa go mo jisetsa ga kgoneng gae gore a bone gore wa gago ngwana o jele o kgose sentle. So that was our uncle who loved us, and today like nkgonna buile we are celebrating him. It is painful ka gore ha ke re ha mo hareng ke re eletsa gore motho ha tsamaye even though we know death is a destination for all of us. Gone go nna bothoko once it happens, but go bothoko, but today we are choosing to celebrate the uncle that we had, that jolly uncle that we had. Today re ka tsana go ira tsana mo functioning go nne function hela go nne monate go itse re ke go role dithako go ye go ga mahotela Quincy go ye go ga bo Bahlathini go ye go go bone bo the other ones that I forget. So batsadi ba me ke a le leboga go bolele hano le na le rona ke lebogela le gore ka moso le beletso ga le ntse le na le rona ke lebogela gore ke na le kitso ya goreng bo ntsala ke bana le batho go ampontsha goreng go na le batho ba baneng ba rata malome ka tsela e baneng ba mo rata ka yone ka go bona batho ba ba hano ba ba leng hano a modimo a nne le lona a modimo a le sego hatshe a modimo a le phasimisetse sehatho sa gagwe a modimo a le neele dikeletso tsa dipelo tsa lona. Amen. Ka le ka lo batsadi ba me ke ta re hela ke a mawa ga Gomolemo Geoffrey Motshidisi o Robala Ka Kagiso e le malome a rona rote le taba bona ka re ha nka re ba emelle gone tante ya go sala go sena le haele motho mo re leboga modimo ke temo go ka ntsha sehela RraBee o itse re ga emella hela motsotsing yana o le one hela o itse re ga binwa hela go lebogiwa modimo ka botshelo ja ga malome who was ever smiling. I failed to do anything else but to smile because he never ran out of a smile. Amen. Skamana buena wa ngala. Go ga ra Motshidisi batho ba le ile ka go ngala ba ngala. Le ke na le ntate go tla Motshidisi. Ona gona go ngala mo re ha tsa modumisa go lebela. Ene ra ngwane Geoffrey ne a nna go latele cousin e ngwana ga te mo kwaledi ha re sampe re le banyenyana. Me ona gona go bangala gore ba enda ba go tloko ya ka sticking sample la gore ona le go hara bo gatsuana. Angala le gona gona go ngala biki. Ha o sa go sekolong ra mo mesa phekela go lebela. So ke bogole ya rona ba se re ba accept le me ha ntse o gola yana wa ipona gore o itwa mo se ipona wa man. This is not right. Ba tsa di tlogara go ba rutile se kalang go manya ra hetsa. Ramone ne le motho a ditsala tsotlhe tse all over the country. Gompieno tsala ya gagwe o tla di utlwela ga Ntekane re direlang. I'm sure le ka motho mo radio antsa phone. Re dirang o palame ba se from Moshombororo. La go itse go Moshombororo. La go bitsa overseas. Gore ha o tswa mo Shakawe o eta bonga range. O pala mo lapo le ga le gompieno go tsentse borogo. Menza umbrella story re kana ke palame di bus ne ke sna madi ke tla ke palame di bus ke go ta di bus la gore ke tla go ithara ngwana. This is the kind of friends that he had. Re di rela pata ka bona suka ka uka tsabetsa me di ba mara banna ba mpabisa ditsebe hate mora mogolo ja rana ya ma itsetsepela mme modimo ona na ya makgolana tsa simola tsa wa mherehere mora mogolo go beta taola motho a ipeta dunala shombi na mana tse tlhako ka madi tshaba mosimo no tshabile mmonya ke go ra ke go bolalla RraBee wane na ebetsa go utlwa khutlo ntse nna tsa lehatshe
anta ta ga Geoffrey Motshidisi ba retso ke ene ke ga ni direla ngo re ga ipoka mosmara mmina kwa go tsong ko motse mogolo mo lepolle wa pontole sheleng ke nna yo mme ke wa yetla bele maswadi ka gore motho mongwe le mo ipatala tsala jaaka mongwe wa bo mmarona na bua lekwala la makuranta la re ratana jaaka ke le ratile ga ka ka re motho a na tshela le rona a be re utlwa go o tlhokagetse ke sena solobera le ha le gouta a be ke phutha diatla ke dipotisa ka ga morago ga wa kgotla go le motho a be diatla di boela ko morago tswa meno nna nne ke itsetsepele ka sebaka ga le bana ke bua ke na lonana ke letse ke lile thata maabane go lla ke molemo ebile go lla go a godisa ga o timpagala jaaka bolone wa thulega bo swa jaanong ka letsatsi le la gante kole ga gona motho tsa o itumelelang leso mme se ke se leboga mo go Geoffrey o tshile gate o tshote ka 1949 kore o dingwaga di le 74 magorare Geoffrey ga a bolaiwa ke bolwetse ga re bala mo baebeleng ga tse o ta tshela ngwaga tse 7 foo a santse a tshela ga pele ga modimo ke bonase le ka dijo tse nne re dija batsala pele phutha ditšhaba ile nako a ga e simologile radio ya Botswana tota e santse e le ga men mologane ga o ile ga Street House ga Street House se sennye se tona se ka kwane go na le se senye le se setone ga go na le sekelele mme nako a teng e ne re ga ke tsamaya ke a ga borone ke tswa mo lepola ka baesekele a gone ke a go tsena gae tota ke direla ke rata radio ne ke kgagala ko tlokwe ke tsamaya ka baesekele batho ba teng nne ba ntse ba ka re teng ke lwala tlhaloganyo nna nne ke bereka kgwedi ga e hela nne ke amogela 2 pula ke tsamaya ka baesekele mme ke nako tsene ke ntse ke tsaya le bo Geoffrey Motshidisi ba motshokgotsitile ba mapilo mme jana ke ntse ke tsweletse anong phutha ditšhaba e simolola e gola batho ka ba bua maina a ngwana ba mmagwala ene tata a sa gotang gate re phakisiwa di-cell phone di-unity di airtime nna ke sane ke simolola radio Botswana e santse le mogala o wa kurukuru o tobetswa yalo wa kurukuru ke simologile ko a bo toga tsana orange le bimmabala ka bo 1990 ya 1989 ga ke ga kologala sentle la bana ba se ka bampha airtime ya mme se ke se ratang Geoffrey Motshidisi ga a theogetse ba gaetsho mo botshelong ja gagwe hela ke motho le radio le gampe kwana go na le ga ke beile radio teng batho gantsi ga o reetsa radio dikgang tsa lehatshe ba go tsaya jaaka motho e le gore o itshenyetsa nako a ntse ga o itshenyetse nako o tla simolola go kry-a maduo a mantle gampe kwana re na le kgotla lengwe le le biwang go diphutha ditšhaba go dira mamakga a santse a le mo botshelong nne ga nna kalola matho leina la tene le tswa mo go nna a be go nna gotla a be go nna lone la phutha ditšhabale go dira mamakga a santse a tshela mme dilo tsa nako tse dingwe setlhogo se tla reng bangwe a be bara radio Botswana tota e senya nako ga e re nneele madi tsenya dio di selegela go itlhala gampe ko e phatlaletse le lehatshe kwa boangwa le ko bo Amerika le ko bo Canada ya itsege yaanong ke a le rotloetsang le Batswana Rre robetseng yo o diretse lehatshe le history e tona mo ditsong mme go sa amogele sepe lona ba gante go la amogela ka di-envelope a letse ditona bo polepole gona pe kwa ka le bona ke lehano se ke se ratileng ka Geoffrey Motshidisi so
jane ke sena so lebera le gouta ne ke tshwana le nna ga ke utlwa go tsamaya kana a gore ke tsamaya ka re ke lang ka go kgatlha batho gore ke dira mapontelo tseleng a ne go na le dilo tse dintshwanya mo tlhaloganyong yaka ke thuba botlhoko lona le ntsala gore o tsamaya bataeng ka mosothukwa ke tsa golo ke gore ke ka ga ke tsatseng teng gore ke kgona yalante ke gokotsa go sasankega ke ngwaga tsame tsa botshelo tse modimo ona o di itseng o ka di hokotsa a ke re modimo kwa yalo o ka di hokotsa lona batho no ga gona batho a re ka kgonang teng mme ka bokhutshwane ke leboga baruti ba tlhaga ba batetseng le ba seng baruti le ba le ntheditseng re phale re hitlhane ga o hitlhe motho ka gore wena wa mo itse ga o hile tshono o hile sebaka se dirisa o tshela ga se gore ga re lle ga bona re ntse yana re a lela re tate khutsana ka motho o tshwana leo mme o jetse peo badiri ba seroma ba yala ka le ba itse go banna le basadi ga ba dipalime ditshipitsele o utlwa gore ya dumakolo ya elija ya tsamaya o tsana RraBee one ya betsa RraBee two ya betsa gongwe le gongwe ya betsa ditatediso ya betsa ke o dikgantswa tlhatsalagatse RraBee one equality re rapediseng seroma se se re tshelela motsamaisa tiro wena ngwana ga reha o ntsong o emega ke ka rapela modimo wa tshelang wa tshimologo le bokhutlo gore le nna a ka le ntemogilana ga ne se ka rra lona ke tsa gore gongwe ka ke sona mme maphutha ditšhaba a leng ga le ba basong ga le ba ba reetsa radio le lesego e re nako tse dingwe bo maprincipale ga bo masupu ga bo mankana le rona re na le cabinet a rona le re rulagaditsweng ka ga molaong gore ga o kampana mo gona kabineteo o ka e dibala mme kabinete yone ka bokhutshwanyana o sa ediseng pelo ka bona le kabinete ya ko councele la itse a ka kolenbota la itse go na la parlamente la itse go na la dikhansele la itse mme le rona e na re ka 2003 nna ga itirela yona kabinete re 62 mo teng ke mo ke balwa mo teng ke tshwere gone ga nka e le go ntlhala ka e dibalano le rona dikereke lo tlhala ka lentsana gopolang baruti ba ntlha ba dikereke tsa lona ba simolotseng dikereke tsa lona le ne le ba gopola re itseng sentle yaanong ke le togana ka le gopola gore baruti ke a le rata le ba seng baruti ke a le rata ke ngwana a lona ke galo ka mosala after phitho ya ka e tswa eng ke a se bapisa sekolo terese lona ga la mme kana sang setsetsere botshelo jame bo atega ga ke le ikaeletse gore ke lwala eng ke a leboga motsamaisa tiro ke le leboga ka pinele ga magathala queens le Rre Geoffrey Motshidisi di a duma ditshipi tsa RraBee one tota nka e le e tsentse ka gore mme o leng kgotlhile maikutong ya ka bokhutshwanyane hela le nthapediseng thata ha ke la ka tsa go tseba ka mo ke lolusitse yeso ke lokiwa ka o nkgethe seguri ke a morata tata oreile bophelo Longone re direla ba le bantsi ntse re sa mo itse mme ka mo di-radio ga ntse a bue yana ka ga ntse a ipoka ka bontle jawa ka teng le bodile gore ke ane nna a bua nnete a nna a bua nnete ke motho o montle thata mo tirong le kwa ntle yaanong tiro e neela baruti yaanong mme mo na le Rre Kwapa a ditse rona batla go bua before after baruti era ona batla go bua ka nna le gola ka moso ga kitse gore kae mo tshebetse Kwapa mo ga tuse bana ba paketsa bua bontle tota ka rangwane batho ba modimo go
ko memorialeng wa bone ha yo ga dilo le le lenaneo la kamoso ba mo ke la taha la ntse ke te gongwe ga gona pono ya mosi me nke ke le itsisana gore 5:30 o itlhela 6:00 yana nako eo ke yone nako ya pono ya mosi mme jaanong ga o batho ba etleng ba diege ke bone ba la ga ba boleletswe gore go tsentse mo lenaneong ba wa ga ba diega go se itse gore a o dile ko gore o lebetse kante jang yaanong ke tlo le bolela ga e tle re ga o bapile le ene o bona a diega gautse gore mme kana wena thulaganyo e simolola ka wena batsei ba ke se go tswa mo ntlong kaelo Motshidisi Tebogo ke nosi dijwalo Motshidisi ke a leboga ke lebale Bokaa mosora ditladi kamogelo mphatlele ditiragalo mosenyi le pinkisra ke lona ba le tlabe le tsa re go tswa mo ntlong ga tiro e simologa ga go logana gore tiro e simologa ka 6:00 mme le itse gore le tshwanetse gore le be le lega ke lona ba le tlabe di bulega ka tšeka tsena ko kganyeng tshwana leo mme yana sengwe se nka sa gakololang kana ka se kopa ke babega dikgang le ba gakolole ke bereka le bona le nna mme o ka re jaanong ba topegela ga o le mmega dikgang ya go tirong ya batho you respect that occasion tlotla batho ba o yang go tswa dikgang tseo ko o bona ba bega dikgang mo motseng wa gale o ra lebelwaneo go apariwa baki ga o tla lesong a re se ka rata motho wa pere Skipa sa go bolong ga re ga fa o tla go sa tla go stadium yana ba ga golleng ba tlhwagaleng ga se bona hela le bone bo rangwane ha bo malome ha rona le go itebala le bokgaitsedi ake o bona motho a tshotse letsela le letele ya nna ke tsora ya o ka re ga o le leba ga o ka tloga go sa ba re gongwe ke gone mo molentsha motho ha o thatile mo molaleng ya o iputsa a o tlile lesong yana ga a tle lesong se se mo molaleng se o se isa ka ke eng ka gore tsamaiso ya segaetsho ke gore apara sengwe mo magetleng apara go supa o tlotla yo tleng go mmoloka finish and tla amen. Thank you, sir. Mo maemong a Tebogo Motshidisi wa go tsena
poloko Motshidisi. Ke ra go ipakanya poloko. And then the other thing, dijarata tse tsotlhe tse di haba batsadisi ka moso ha o tla eli o ka kgona go pheka koloi ya go mo teng mo ipheke mo ka tsela e leng gore o tla bo sa boloke ba bangwe. So next this one le ka hale e ka re le ka kwa e ha o tswa go na le parking yana ka ha mme ke suspect gore ne tlohela ka bonako e ka hae. So the best place to park will be ka ha le ka go tseleng ka re tla borena le ba borre ba tlong ba tlhokometse gore dikoloi di ska tsa thubiwa mme kopa gore before o tlogela koloi make sure gore dilwana ga di bona le hela ba gaetso kana go mo tlhola motho a hetala ana se ikela go thuba ba bona beke o ka re ke ya laptop go mena di baebele mo teng wa go thuba koloi hela gore a utse baebele e ya no tireta go ba ruting member ha ke itse gore a kitse madi ka motho nte ke dumedise botsadi jarana jo hano go se suwe re go lemoge o le motsadi mo motseng mo mo nakong e hitleng ke ne ka bona bangwe ba ne ba dira le Rre o ne le tona pele ra Masimolo na le teng ha re tsamaya go mo shareng ke bone ke ba lemoge mme te ke ra ke re ba gaetso ke a le dumedisa baruti ba me ba ba tlotlegang re le moruti kgarapihano le moruti rampa moruti kgathola moruti ramorwa re fano le maetso mogolo ma motswagole mo nakong ya gompieno ga ke rata gore re senya nako re simolotse merapelo e ra ba ra bua gore a re ipeleng. Let us celebrate the life of Rre Motshidisi because it was a life well lived. Me go a le bosega ba gaetso ha re tsamayang teng gore re be re tlile ka tsela e ntseng jalo ga ke batla go senya ke kopa re opele se fela se ka sone tla be re emeleditse moruti rampa pele ga ra le kgwetla tla go fa kitso tsa bohelo gore yaka go tshwanetse dipelo di tutetse go ntse jana lefoko la modimo re a le tlhoka ba gaetso e nna molemo o tla re fitlhelelang rotlhe re le bahutsagadi rotlhe ya ka re ntse a re pele se fela seo mme ke batla ke bue yana Rre Motshidisi na ebe tirwa go with passion ha ke ra itse le rona a ropeleng with passion ha go no go tswa gone ha e ke aga re direla ma bana ga re le ha na le mo tshwantshong ne le ene Jesu Kriste yo na ga ba pola go mo nja motho mo merapelo ra itimela sta re direla gore o tlile mo ga yana a ropeleng pina e ka ke bua reo na dira tirwa go ka lerato a le matlhagatlhaga le ra ropeleng ka lerato le matlhagatlhaga go tla gomotsa ba lelwapa ha re ka direng jalo ke tla go ba ropeleng pina se fela temeletse mo tirang patla re fe le fokola modimo Jona kya bogata aki utlwe mo pilung e bulilela kimo oifong kimo fifi kimo dikalelo na utwa kwa buno jaha kohotimu mato aho ampona anti memorato haki sabela kwa kosi monte di mukoro omo tusa baba mobukuwe lema aibata
dumedisa phuthego ka leina le le maatla la Kgosi Jesu. Mme ke ikobela magosi a rona Kgosi Sue le botlhe ba ba retiletseng pele mo dikgotleng tsotlhe tsa rona, bagolo ba rona, baruti ka boikokobetso, batsadi ba rona botlhe ba ba re godisitseng mo Bokaa, ke ene Oupa Rampa. Mme ke ile ka amogela Jesu ke santse ke le motlana, ka amogela Jesu mo pelong ya me ka 1971 ke tsena ko GSS. Mme ha ke seno amogela Jesu bosigo ba teng na ka seke ka kgona go robala ke sa itse gore godileng. Ke ne ke lla ke beile mosamo mo godimo ga tlhogo ya me ke sa o sama. Botshelo ba me ba fetoga, mme re sa le go tswa go ka inela mo go Jesu Kriste. Jaanong Geoffrey Motshidisi ke ne ke rata dikgothatso tsa gagwe, ke reetsa le radio, mme ke batla gore mo nakong e khutshwane re lebeng hela mo go Romans 12 temana tsa ntlha tse pedi. Ke lebisitse bogolo jang ka motlhanka wa Modimo o ne le lesedi la tšhaba ya Modimo le bana ba Modimo ba ba fano e bua le rona. Mme mo lekwalong le ya re, I beseech you therefore, brothers, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but you be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Bana ba Modimo, mongwe le mongwe wa rona fano temane e bua le rona. Ke motlhanka Modimo Paulo a lebisa phuthego ya Roma mahokoa phuthego ya ga Jesu Kriste ya ka makwalo la mangwe a kwadileng a lebisa ditšhaba tseo ko ne ba nna teng. Mme a re ke a le kopa ka jalo bakauleng ka mautlwelo botlhoko a Modimo gore le ntsheng di mpho kana ditlhabelo ka mebele e tshelang e le setlhabelo, o le setlhabelo mme o tshela se ke se Modimo a se buang. Se ke se nka se kayang gore ga o leba botshelo ba mokaulong wa rona re tlogetse, o ka bona gore pitso ya Modimo ya go fetola gore o nne setlhabelo ke gore o latlhegelwa ke diphisego tse mongwe le mongwe yo itekanetseng a nna le tsone. O latlhegelwa ke dikeletso
tsa gore ke batla go aga ntlo a mane rata go lelo ke batla go reka koloi ya maina a rategang ke batla go nna mo lenyalong le le isko lebong ke batla gore ke tsamaye ka ha lefatshe le ka galeletsang ka teng fashion nngwe le nngwe e tsenang wa eletsa mme se modimo a buang ka sone bakaulong ke gone gore ha o bitswa ke modimo o nna setlhabelo ka mantswe a mangwe bowena bo a swa dikeletso le diphisego tsa gago di a swa mme o tshelela modimo gotlhe mo o tsamayang teng o eletsa o kare batho ba ka sokologa batho ba ka itse gore pholoso ga e rekiwe e free mme la ga e le free jalo e tsenwa fela ka tumelo mo go Jesu Kriste mme ga o e tsene mo go Jesu Kriste o simolola o tlhaloganya gore wena o setse o sule ga o tla go tsenngwa mo lekesing ga se lesule ke lerole boela leroleng wena o mo kgalalelong le modimo o na ne Jesu Kriste gonne o no tshela le ene mo lefatsheng o no itse gore wena bo setse bo sule ga bo sa tlhola bo phela bana ba modimo pholoso ga e rekwe e mahala mme ga gona o e bonang ko ntleng ga tsela ya yone ke a tumelo ke utlwile mokaoleng o mongwe a bua a re ga se gore re tsena dikereke tse di ntseng jang kana sapa ke boammaaruri mme dilo tseo ga di tshwenye se se leng teng hela ke gore re itse gore e le mahala yalo o tlhokana le tumelo faith e mo go Jesu Kriste gore Jesu Kriste o ile a nna sekao sa rona Jesu Kriste bana ba modimo o fetile mo botlhokong bo ope mo lefatsheng a isena fete mo go bone ebile go tla se keng go nna le ga ile ope o feta mo go bone Jesu Kriste go tswa hela mo tshimologong ga ya go bapolo basadi batla Maria o thuba perfume e tura isn't doom perfume wait tshela mo dinaong tsa Jesu go nkga monate mo tikologong barutwana ba Jesu ba khurumeditswe ke perfume mme o Jesu a mo ratang thata a robala le mo sebeng sa Jesu wa khopisega wa homana gore ga le bone gore perfume e nka be rekisitswe ga e ba madi ke tlhwatlhwa ya ga Jesu mo go ene gore Jesu Kriste o na sa re sepe madi e ne le one a botlhokwa go feta gore tlhwatlhwa ga Jesu e ne e feta ke tlhwatlhwa perfume Jesu o na utlwa botlhoko mme a butlwela mo pelong a didimala fela
Komorago, as if it's not enough. Judas Iscariota wa go mo rekisa. Ka madi a di sheleng fela. Jesu Kriste ka nako eo o na sena o a ka llelang mo go yena. Jesu Kriste o na sena wa lesika kana di siblings ta gagwe ba ba ka emale. O na na le bone ba rutwana ba ba ratile a ska tlodisa tsatsi lepe a sa ba rapelle. Kate o na tsoga ka makuku ba robetse a ya mothapelo a rapela e re ba tsoga ba matla ba itlhela a seo ba se itse gore ba matlele kae. Jesu Kriste masigo a mangwe na sa robale o na ya go thabeng a rapela go itlhalle masigo a gare ga masigo ya re ba le mo mokorong ga nna ditsuatsue mme mo bone ba maketse teng ba bona Jesu a tsamaya mo godimo ga metsi. Jesu Kriste e ne le setlhabelo. Pitora mmona re Jesu ga e le wena ntekekeke a tla Jesu a re tla Pitora mme ya re a tumetse mo go Jesu a bona gore o gata mo godimo ga metsi sentle a buisa matlho a ntsha mo go Jesu a leba fatshe mme a nwela. Jesu a mo phamola ka letsogo a tsamaya le ena motshweri ba boela mo mokorong. Bana ba modimo, as if it was not enough, Jesu Kriste a nna ba rata mme Jesu Kriste ga tla go bapora monna a itatola Jesu a ba nna bogale a re yoga ke metsi a botlhoko ba madi a tshologa mo pelong. Jesu Kriste bana ba modimo ga a felela foo e rile ga re pega mo sefapanong a lla sello se se botlhoko a re alama ka sabakatane modimo wa me o ntlogiletse. Modimo ga isa kwa RraBee modimo a nna mo tidimalong. Jesu Kriste a bapora ba mo sotla ba re o na tsosa bo Lazaro ba suli ke nga se ikgolile. Jesu Kriste bana modimo o na sa nna ya ka re ntse mo bontleng ba tente jaana na sa itse mo. Jesu Kriste o na le a gare ga dirukutli criminals nna ka seke a bewa ko bolaong ba sepatela a le mo dinthong tseo ene o na bapotswe ka gore o na sena tokelo o na sena tshwanelo gore a ka bewa le batho. Le Rraagwe tota modimo rara a sa kgone go mo leba a sa kgone go mo araba gonne go ne go na le thobo sacrifice. Modimo a irile ka Abraham a re Abraham tsa morao yo a le esiwo o mo ira setlhabelo. Ngwana modimo mo tsatsing le phitlho e bua le rona
mongwe le mongwe wa o ka tswa gore moruti ke santse ke le mo comforting ya dilo tsa lefatshe. Dilo tsa lefatshe di a feta, mme pholoso ya Jesu ga e fete, e ntse ka bosekotleng. Ke gone ne re tswa le mo pasekeng re re o tsogile Jesu Kriste ga a seno go tswa mo tshotlegong e kalo, ene o fentse lebitla ga la kgona go mo huparela gonne o bopile lebitla ga la kgona go mo bodisa gonne ke ene o bopileng sebodu. Jesu Kriste ba gaetsho, tshotlego e o e diretse nna le wena. Mang o ka tswang a feta mo botlhokong bo ke tle ke utlwe gote monna o bolaile mosadi a ba ikaletse. Ya be le botlhoko bo ka sekeng wa imagine gore tota o na ka fiwa eng go godisiwa a se ka e returentse tsa e masisi ja ba gaetsho. Re feta mo mathateng ka nako tse dingwe, re ke re re depression, o thubegile mowa, o utlwile botlhoko bo go senang molemo o ka tshelwang wa fodisiwa. Mme tsatsi jeno ke batla gore re itse Jesu o fetile mo botlhokong bo bo fetang motho a sebopego sepe a ka feta mo go bona bakeng sa gago le nna. Ha re tlhaloganya seo bagetso, re ka letlelela Jesu go tsena mo dipelong tsa rona. Re ka letlelela Jesu yo o tsogileng o baswi. E rile barutwana ba gagwe ba boifa, ba tshogile gore ba tla tlhaselwa, ba bona Jesu a iponatsa ba le depressed, a re ka le tsenyeng mabogo, menwana ya lona mo mabogong a na kokotetswe. Ammaruri ba bile a re ba itumela, ba bona gore ke Jesu. E rile bo Mary Magdalene ba tsoga phakela, ba tshotse diperfume ba re ba go tshela go lebitleng la Jesu. Ba tshwenyega thata, ba leba ka le ka gore tota ke mang o tla re thusang go ntsha letlapa lele. Ba le worried, mme ya re ba tsena ko lebitleng ba itlhela letlapa le tshitswe. Ba ratiwa, ke ga kae re tshwenyega ke dilo tsa lefatshe, ke ga kae re robala re le depressed, ke ga kae re nna worried ka di-situation. A re lebeng barutwana ba Jesu, a re lebeng bo Mary Magdalene, ne ba tshwenyegile. Mme Jesu ene o na se tabakantse seno. Re tshwenyega ka diemo tse Jesu ene a se di bakantse. Baebile a re o itsile mongwe le mongwe wa rona a isa tsene mo popelong ya mosadi wa gagwe. O bo ipotsa gore ne ke le kae, ke ne ke le ga kae. O ka tlhoka go itse jang gore o feta mo mathateng a ntseng jang. O ka tlhoka go feta jang gore o rejectilwe mo go ntseng jang. O ka tlhoka go feta jang gore o latlhilwe le ke mongwe le mongwe le ba lesika tota.
bana ba Modimo loso ga lena le bolela bakeng sa Jesu e re buang ka ene le fentse a re foleng bana ba Modimo a re itseng gore Jesu o re fenyeditse ha nkabe Jesu a sa ira yana wa ka lume nka ba le kae ke celebration tsa tshimo gonne re a itse gore ga swa o hudugile ko le gae ko I welcome you with a big hug gore welcome motlhabani o tshwereng ka bonatla baratuwa a Modimo a le tiise a Modimo a buele pelo ya gago gore ga gona ope o ka ntang a re ene ga a bitswa ke Modimo a bile a re Modimo o ratile lefatshe go go kalokala gore mang le mang ga o kgathale gore o biditswa ka leina le go tema mang le mang yo dumelang passport ya rona ke dumela fela gore ke rampa ka ke go tsenya ka le godimo passport engwe fela faith in Christ Jesus ga o kgathale gore di bitsa gago di le kana-kana ga o kgathale gore o kile wa tsholola madi wa bola ba le kae ga o kgathale gore o kile a ira abortion tse di kae no faith in Christ Jesus ga o mmulela pelo ya gago o tsena o morare tsena mo teng Jesu tsatsi jeno ke ya go ineela Jesu o tla go amogela ka bosakutli re na le botshelo jo bosakutli ga re ise bana ba Modimo we only relocate ra huduga bana ba rona ga ba ya ko bo America ntse wa bana ba bang ba heditse sekwele ga ba boela gae ebile ba bang ba nang le di-citizenship ke ma-American mme ba tswa mo Botswana relocation citizens tsa kwa America ne le citizens tsa Botswana bana ba Modimo le wena tsatsi jeno o ka nna citizen ya legodimo hallelujah amen ke a kopa bana ba Modimo gore ha re opela pina ha o ntseng teng fela o bo tsholetsa sata ha o le ha o se wa mogele Jesu o gopole letsatsi le la mokaodi wa rona gore ke letsatsi le le mpontshitseng Jesu o le tsholetse o se ka kgathala gore ke mang o go lebileng ke mang o leng o re Jesu tsena go pelong ya ke inela wena o se ka tshwenyega ka ba go tlhoileng ba ba go pisa motlhoko jaaka ke bua ke Jesu o tsere dikutlo botlhoko tsotlhe tseo o se ka tshwenyega ka ba go itseng gore o mo le senkutli kana sepinedi di kana o no ira eng nya se ka tshwenyega madi a Jesu ga palwe ke sebisi madi a Jesu bana Modimo ga gona sesepa se se ka tlhatswang jaaka madi a Jesu a re ntlafatsa kante Jesu ola o akelila
tshwanetse go RraBee a tlo go rapela ke a leboga mama ke bona diatla tse di tshware hele ya ke bona diatla tseo gore ke amogela mewa ya bana ba Motshidisi a re rapeleng modimo wa rona motlhanka a gago ke yo o lerile lefoko le modimo wa rona ka botswapelo ra ka boikokobetso le fitlhile modimo wa rona mo dipelong tsa rona mo maikutlong a rona mme re lebogela modimo wa rona yo o rileng kapa ba ba rileng morena tla ya mo pelong ya me tla mo botshelong ba me re a ba rapella modimo wa rona le rona ra ithapelela gore modimo a tshegogatswe e se re fete mautlwelo botlhoko a gago a re lekane modimo wa rona e tle re le mo bokamosong o nne o re rile mo bohulareng ga ga Rre Motshidisi matlho a me a ile a bona Jehova pelo ya me ile ya go amogela modimo wa rona kagiso e fetang dikagiso tsotlhe e tle yage mo matshelong a rona ka Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona re a rapela amen amen moruti bana se ke bua la go hela ka botse yana e seng la go mpona ke apere ka moso ka moruti sorry mo ba se nteke mo nela ile kitiso le ga sna go dira kitiso ka le kupile mo tsa jwa rona mme mama tsogole gore to re rapelle se a tebeng ka se bega le sono se mo teng a re ga re hetsa gone a sna go rapela se tsenya ra iso mo tlung ga go ya ka se re go le bone ba ba ne ba re thusa go go moshara gore ba tle ba buse dikolo go tiro ra iso ga le go ga e ya botsadi le ipakanya gape bana ba gandele ba go ine ba lo ska na malo tsamaye batho go le ime go na le metsi yana a beilweng ka tlha batho ha le gore go na le mata go na le sedinyana ka te ka re ha re chaisa be re pota ka gore re ne song yana before ra ko molate thank you very much Kalina jarara le ja morwa le ja moya o boitshepo modimo ntate wa morena wa rona Jesu Kriste le mona go nyere santse re go lebogantate re go lebogela jaaka o ne wa fa motlhanka wa gago botshelo ka kwano lefatshe le le ka kwano Rre Motshidisi modimo wa ka ke yo o tsamaile ka gonne lentswe la modimo la re ba etimo lefatsheng re ba jaki ga re atla go nnela ruri ke ka mo lekwalo la ga lokele reng a matheka a rona a nantse a tlamilwe le dipone tsa rona di ne di ntse di tshubile re emetse go tla ga Jesu Kriste
modimo wa ka re heditse tiro ya gago ya go mo gopola ka kwano modimo wa ka mme se bofelelo ntate re mo tsafane re mo gopolela teng ka metla e ka eng modimo wa ka re mo isa ko ntlong ya go ya e dirileng ka diatla modimo go letela ka moso jaaka re tla be re tshwara tiro ya gago go mo isa ko ntlong ya go ya bofelo mme ke re modimo wa ka re a leboga ntate re a leboga re re thank you Jesus ka botshelo ba ga rona ka kwano ka Jesu Kriste morena wa rona amen re kopa diatla ba gaetso re kopa diatla re wa ke dira le tiro se re kopa borre ba tsamaya a tla re ke raiso a re se kara ga ngosela a re wetseng ka botswereng Kwa makadina rote, la makadina rote ile kukutoka kana rangu imelezi. Ari makadina wakaitso.
ke tla kopa gore nko kgethola re beela thapelo ba gaetso yaka re gorogile jang a re teng ga pele ga modimo ya galalelang o modimo wa kgomotso wa mautelo botlhoko re go lebogela gone gore modimo ya galarra re kgonne go ba modimo ya galarra mmele wa gagwe kgosi ya galarra e le morena mme re a gonne kgomotso a gonne thitibalo mo meweng mo dipelong mo megopolong mme se re se lopa ka leina le le maatla leina la morena wa rona Jesu Kriste re leboga wena kgosi Jesu amen